le tane a Naomi. Ua tutoe o ia maana tama e tō rua. Ua la whai a wā i whawhine o Moapi. O le ingoa o le tasi o Orepa. O le inoa o le tasi o Ruta. Ua la tauno nofo i lea mea pe se fulu ni tausanga. Ua oti foi o la ua o maalona ma kiriona. Ona tutoe lea o le whawhine. Ua oti ana tama e tō rua a toa ma lana tane. I o walo mātou tamā. Nea di ie. Nei tae au mātou. Fo i atu le vi inga i ati oe. Me umai mātou te whaia. Mātou te mnao mia lava. Suru atu i o au. Le ua nganga pa ia mo le fisoso ani mai. Le nei tu lala mātou. Whaasoa. Tala noa. Fetu whaa i lau ua fionga hola. Lea di ie ufitai mai lau au auna vai vai. Ma le wha valea i lau poto ma lau wata mai. E ma whai ai ona au fola ina. La unga ina i lau upu le nei tai au. I le mea tonu ma le wha maoni. O iei lau finga ngalo lau mātou tama. Whamanuia e o tangata whanolongo. Whau o fo e whanolongo o tangata le nei tai au. Ia vea. Ma se fe au. Ia tu mau e pei mātou li whātou tua mo oe. Ona lo swafa Yesu. Amene. Nei tae ao e. Ia pe mawhaina. Tau whatanga mai au. Whaso atu. Allowed me to share the word of God. It's about God discipline his people. Sim tau pu tau o whaapea. Usitai tangata i le tua. Whaurutala le tato launga nei tai au. Do not refuse God discipline. Aua le le usitai i le anga Pulea a le Atua. Tu se la ruta e. O lo whailoa mai e. Fo inga le peise. Penina, tu tonu o se, me fo ngare, vai ngere penina sa ko se me voare e mo kasi mai ke do pe kongo se e background mo se me luli fo ngare ku me mo penina. Ke va kwa ila mai ole olu E fa pe ngare ka waka le ka mai I. Background o kusida. Ole men kopo. The action was recording in the narrative took place during the period of the book of Judges. O le mea ngā kupu a lai whea. Kusa whamsingo. A la sa kupu kai mi ngā re bera. A wai ki kilo le makanga rusi. O hona asu na whamsino ai whamsino. It's referring the kusa. O la mele ka umei. Kai mi ngā those days were the darkness age of Israel history. Teimi o reanga sala. Teimi ua leise tupo I sala e. Kusi le whamsingo. Ua whai ale me loto il tangata. A whai mai, o naso na whamasino ai whamasino. Sai ai le one I le nuu. It tells the place. E loka ua manungu. Fa me sa hei leon le nu. Me le ka wale me I le kaimi. Le ka whaaka me I le kaimi. Sa hei leonge. O lara kaimi lea. Kaimi lea ua makuaranga kaka isarai. Lea la hei leonge lea. Ia rufisidi langa me leonge. Pa for ke mi dor kusto fam singo ale ye mar bereko. Le ye le onge le lu. Ale a makar kusto. It's still like to say be olega ko kongu wale. Anga sala le fa longo kaka. And this is how God discipline people. Le ala lo ka o me I le hu.
Nei mase ngu o fai lo mai ia fa mai lo fai upunga fia. O na alu ai lea o le tasi tangata mai Petele Ema o Utah e au mau i le nuu o Moapi. O ngorkanga ngala kui Petele Ema e alu i fia i Moapi. Leo waka ka mai i le mele ele onge fia. Petele Ema le ele onge. Petele Ema le ka mai o le ele onge. A pere iaru kere ko kore kusi. E ka kanua ala ke kisfo i. A little bit background o le kusi. O Ruth na migrate mai Naomi. Ruth migrated with Naomi, her widow, Hebrew mother-in-law, to Bethlehem. Ruth married to Pulea o Ruth ya poasa. Le tamaloa i. Usitai. And Ruth became the grandmothers of King David. She listed on the avela i o Ruth i to tonu o le lisi, po to tonu o le ngafa o Yesu. Just a little back on kikido e mele ya Ruth. Anga Ruth nga alu o mele laku i, o koe fo inga mai o Naomi, dengo mai ma Ruth. O Ruth la kangaka nu ese. Leang toi fo mai lo I na wa. Le la tatu tala no e nil taia. Ia le la mau I fa mau. O hia le nga so o ngafa. A vai la ngafa nga. Mau mai a Matthew. Ma taio mua I lona fai upu e lima. So e fai lo tus pa ien. Ma taio. Ia a mau alo fai kau mesis. Ma kai o mua lona fai upu e lima. Ia. And that's it. Tatu tau e nai fai upu mua e lima. Mai na whanau e Salimona le o poasa mai a Raama. Na whanau e poasa o lepa mai a Ruta. Na whanau e o lepa o Yese. Na whanau e Yese o le tupu o Tavita. I ora ngawhanga, mai ngawe kong maru. A Ruth o tangata isi. E le se yukai. Just, e lua fo I vahenga ar kuspa ia I le Old Testament. Kusi ar kuspa ia. Wa whae noa ina I noa fitni. E seta, ma Ruth. Ia hei fo na ngā whai he, ngā he le tua. E seta sa o le fine lea Hebrew. A sa whai poipoi le tupua. Nu ese. E sa wha ngā fo e pui e vai teimi. O wha sa wale atu pui tata Israel. Ia ale e fine le fisosoani. I ina ia Ruth. Ia le mafu anga le ngai Ruth tonu. Wha ngai le atu. Peino whatu te musula. Na so ai. Le ngafa lea. Le ia le nafa tau le li. Ia. Tato titilo le teksto le tato tusi fai tau le nei tai au. Ia pe o le mea mua ngā sao ia le fai. O le taimi, o le oni. E tolua ono a vaenga e fitala noa i. Tato tusi fai tau le nei tai au. Vanga mua la. Taimi o le ongi. Le asa whamtalatu. Taimi lo le whamasigonga. Wa whamasino ai wanga sala tangata Israelu. Lale mena i. A mai le tua le mea discipline ai. O le oni. Longa lua. No fuanga o leone. Fele ele no fuanga leo. Le na uma famtala. O Petele Ema. O Petele Ema. O I.
It's a biblical birthplace of Jesus. O se, no pa ia foi lanu. Ale, le leu. Fia aiga. Ele foi le tua. Ele me tauna fai. Pe a discipline. Pe o lona nuu pe a. He put something there to discipline his people. Pe e eile. Ia ole nuu ele one. Ele te tauna fia ainis. Ole melon tōle. Lo tā ua de tusi. Ole whiriwhiringa na whai. Onga ole one. Decision was made because of the famine. Mai ona alu ai lea o le tasi tangata. Nai petele e mo yuta. E au mau i le nuu o moapi. Le whai unga. Le decision na whai le tangata lea. Maia. E alu i mau au. Te mi whapene i o lolanga. Ai ei me tutupu. Tonu o tātou ainga. Kāresia. We have to make a right decision. Fili lele whai unga e ona whai. I le whiriwhiringa le whai i. Yeah. I don't know. What's the conclusion? But we're going to end up the conclusion of whiriwhiringa le whai. Ai ki kilo fo iai, o le whiriwhiringa e mai e whai na whai le tamā o le ainga. Whamei, nā le upunua inga, o nā alu ai lea o le tasi tangata. So it's referring, decision making is one person, but later on, it's his family. Lea whaatahua iai tātou tama, i ngai mea whapea. Lea ua avele, le awa inga le tua leonge. Ya petelema. But he make his decision to move out of, to go to where? If you lo foi la po fele alu. Po ai le ngu e alu. A le mele fa mai I fa palangi. The decision was made only. O se ka ko. O se ka ko. Il fa palangi ngai ele. Kai alfa mai. So a man from Bethlehem in Judah, together with his wife and 2 sons, went to live for a while. Wale upungai, for a while. Longa nga o lea. O leongi. Ngai lo ka ua mai yanga fa binga o na mafo anga leongi. Ai fufu fa mai ngai de NIV nga. They go tilipera ko nga for a while. E leo o moku pe nga o se kaimi. I say, he refused God's discipline. The wo se. E he sau il fa sa mo le pura. Ai ngar fa paranga sai for a while. Longa le ska mai kaimi. Although it's 10 years left mai. Ale pe o va pe. Aska mai kaimi do se alfa unga, it's based on one. O leongi. Mele au. Ia I tātou. A tofo tātou o langa. Me wha pēr. Ia. Wafo I la. Kakaro. Sa ili le ri. Kere I o kala tu spaia. Kako kanua fo ele. Tala ia Iosafatu. Tā vita. E mua. Sa ili le ri. Ia kua hoi whaisinga rua. Pe o so whaiseta. E kere kūro I runga e aluro. E kere I lopo lani me po se meanga me le tuare. Tofofonga le pe. Pator whainga nga. Whiriwhiringa. Na whai ongo leongi. Whameia. O na alu ele tasi tangata. Na I petele mai uta. Au mau I moapi. Alua si Musu. Whafsanga. Musu whafsanga I ma awa onga Yesu. Musu Usitai.
Awa onga, mai e le. No whare onga rea. Ola i. Ia ua wisi. Whaipurong, so me le point longa wha. Wha matalanga o le ainga. Sao ese ona o le ongi. Nara wha matalanga o le ainga ngai sao ese o le ongi. E moa me le verse 4. E moa me le verse 2 a. O eli maleka le ino o le tangata. O le ino o la nava o Naomi. O le ino fo'i o lona tari. E to o lua. O lona makiri ona. O sa e wharata i lātou. Mai pete le emo yuta. Ua o atu lātou i le nu o moapi. Ua nono foai. That's... O le vaenga ngā longa wha. O le whamtalanga leo le ainga. Ka ngaka ia ngō. Inga ua make le whai unga. Nā le melui. Tō lua, mā le whana. Mā fua umangi i mea leonge. Le awa onga ave Yesu i ave le tua i keimi o angsana. O eva ai mea ukura ime. Mea ukura ime. Ua whai whiwhiringa o ese manu. Ia longa limba. Le nuu na ho iai ona o le one. O le ngula mo api e. E he whaisina. Patau tia e tusi pai. Mo api e. Tātou te mo Americaneses furuiva. Tolu ono i le tolu valu. Se iso e fo kenese tolu ono le tolu valu. Furuiva kenese. Ona mai. Ona toto ai lea o le afine. Ona toto ai lea o afine. E to lua o lota. I lo lata mā. Ua whanau e le unu matua o le tama teine. Ma ua whainoa i a Moapi. O ia o le tupulanga o sa Moapi. Ua o mai i nei o na pō. O le ititi fo'i. Ia. O le kulanga ka. Mea nganga mafua mai le hua Moapi. Awa vai le mea le fai ngoi. Mo le kangaka klisiango. Kangaka o lo ngofo ko kongo. He's a chosen person of God. He is in Bethlehem. Make his decision. What is the decision? Go to a wrong village. O le ngu lea e le uma. Le vesi mai. Ma Israel. This is one of the enemy. Israel. A leo i. O nuesi. E o kako tusi fai tau le neita heo. Kako kikilo saoa i leongi. How God disciplined the people. Ai mai e runga la le mea leo kura i mai. Wa, fai runga o fai. O mea wa tutupu. O na ua sola e sele tangata. Mai lea. Lefi wha longo. Lefi e Usitai. Pe a awa o mai. Lere. E ala i mea. Ia lea. Fea le. Le nuu le noi. E ese fo la tohtua. Nuu le Moapi. Le tapua e fo i la tau i le atua. E ese la tohtua. Ia aleo i ka kisia. O leo i ka mahaloa mai hipu. Iu kaia. Ka mahaloa lo ngofo whangua pa ia. Le whangua le mea e a whangau wa Iesu. A le la halu e ngofo i oisio.
I le akua le fi. Whai e ronga ainga. Vai e ronga ainga. Ia o kalanga kuspai. Mele whakwe. Low feelinga. Your decision. You have to sit down, think deeply, seek the Lord for any situation that's going to come face you with what? Preservation ma mea. Tono tatu I karesio, tono ainga mea. It's always, eo fo ia te au ia. Iei teimi o mai tofta whonga le tu. Ea o au ina I tātou. Tātou whahauwhi whauha. Ei teimi a veselo unga ruenga. There's a reason. Ei teimi e te le maua ele mea le te manao e maua. E le mafua. Ia te le au teimi e tato le au si alo mea ia. Nga kau wāla ia malimea. A le loa o le mea o le a mai e le atua. E a au hao ai tātou. Ia pe o le au au. A mai le onki. A kūnunga le ka marua a vilanga a inga I mo api. Ia a minga mo api o le mea. Ko punga mai kaka. Punga mai le sala. A le la a vela ai sangu I ngofo. Mea o mai en tutupu le ongi. Pe I whakuanga sala I sala eru. Ua le eise mea ma whai o ngā whai ai sala eru. Ua whai ane me loko ar kākai. Rengi kupu ngā vai kai. A whia mau ar kara wa rengi kupu ngā vai kai mika kumo mai kusia. E le taimi le kusio. E le tusi whamasino. Whamasino sfuruwalu iwa. Whai lau tusi nai whamasino suwa. Mai ona po ia, sa le aise tupu I isala elu. That's to confirm that. Wa inkupu. Fai whamsingo fai unga pat. Ua pule lava rakakai. Ia. Pei ora mafuanga re. Au kako ia ia ngai li. Vaenga longa rima. Le nofuanga. Le nuuna. O iai ono leoki. Mafua uma ia mea. O lea. O le le whalongo. Le uska. Au I le. Le matau pueongo o I le. Vaenga. Points number 6. Oh, wa veri kako fiafi kako raungari. Le uka ko wo numero. Ko e ongo a me ngo fa ko I kakalango. O lo numero ngo mea. Unga, o le unga lea. O le au mau mo api. Le unga o le au mau mo api. Unga o le oni. Nana mea ngā kupu. Woti e meleta. Whai a wā I whawhine nu esi. Woti ana tama e to lua. Precious lo mkua ngāmi. Wa le loa po wa le loa uma mea ngā rai. Wa wa mariu tama. Po angi mea whakula fongo I Israelu ma yei ngā waike. Le koe moa ngā whamanguia. An wako e marwhanga. Ai waku ngō kaka ese ia lao. Nā laki mafuka. Kaka ngu ese aho. O luta maule. Wa vai le unga. Wa vai le whasalanga. Wa vai le me. Lou le uska. Lou le whalunga. O lea. Woti ele maleka. That's the one who makes the decision. O ia na whai ar whai unga.
for a while. E o ai. A leo maliu. Alu ai malana whana. Ia awa whale me matata esi tutono isara. O le iunga ia o me whapene. O conclusion si o mea pe a whape. Se se lau whitwhiringa. Pe a whaifo I kere usikai. I le awa o mai. Le whaatonu mai a le atua. God will still continue on. Because ngai reise se pule I le atua. Le atua ai e pule awa. Pe se se le mainga Ruth. Anga whaua e Ruth lea. Le ngafo tupu. Pe o Ruth o tangata ese nu ese. Le whaonga le atua. Mea whakoe. E le salamo le atua. E le e pule le atua o I meu. Pato leo vai I le whai unga nga whai. O decision sa whai e le tama. Ina ua mai lea o onga ia. Lala o onga. O le onge. Ongo le mea iang kakau ngei. Mafua o le onge. Mua o lea. Kaimi o le onge. Ngofo anga o le onge. Whiwhiringa na whai o le onge. Whamatalanga o le ainga le onge. Nu, na o iai ono le onge. Ia. Ma le whai unga rea. Na. Mea kupu ngau. O le unga ngā le whai. O mali liu le ai. Ang koe whaalongo la naomi. Wa koe asi lea. Le atua I pekere. Lenga mafua inga koe fo. E leo la vea la le mea ngai kongo de kako teks. O le mea la le nae. Le la toi fa manatu atua I le. Tatu wafiafi fo ina le sa tatu tala noai. E iai ia le. Tangata to tasi le fa upea I ngore lolo le I maua po la le. Ia o le avanua la le fo il tau unga le tala le. A fai e te fia I loa le si vaenga le tala. Talo sanga atu e fai taulo tu spai. Le lau amataina e tau le lima. Ai oi fai tau le si vaenga. Ia a fa peo te fo I meinga e vu intua tunga ai ke lea. Ia la fa wau pea la la fai morita. Ai, au tau te peo le. To ina le nalu sili le fai fea. Fa fele li lenga peo pea. O la men kupure li lenga peo pea le lo. Le ai. Anu oi fai kau. E ma urka ua mare fai fai unga le launga. Ko kia I pe fa peo pea pe ngarka kai unga le lolo. A lau tiute. Ia fai tau le si vaenga ngai toi o le tala. Anga le unga le ole. O versa sia na tala noa tore nei tae au. Tasi le lima. E o mai. Wa mari liu. Wa koe au Naomi. Ma nei fa fine to o lua mai nu esi. Ia la tuatu ia atu le vaenga. Ale ia fa au tatu por kala me fai vai asu. Matanga o fifu le tala. Ai o le tala. I always say this. A narrative will bring the message. So se launga, so se me fa matalai. E uma e fu, wa iai fu I marwhea. Alwhea au le na mai ni tae. A I me tātou le atua. Usitai ma wha alongo iai ma whai. A kalo le kua e fisosoani. Ai le wha pe, I me le kua e kurunga o I mo api. Ia, me se seo aku I mo api o le se ngu wha kukoinga. Ese men kupunga mai penka ko whai kau e ngi kai au. Ka roe se seo whai. Seek God first when you make your decision. Pray. And God will help you. Sometimes God tests our lives. Make sure that. E le wha peo. O sa kangi umala ama iime. Reo me I o sa kangi fo I renga. E hei teimi e. Tofo I o hele tua. Lau wha tua. E tofo I lo tua lo tangata. Pe mawhaina e ola. Ola e tari tonu mo ia. Pe ele ni e. Tae au. Waku reo nge ko inga lea. E se fuenga ia fika. Ave lang whangau I mo. Sa whapea I o I. O ngofu la lafia I mo sea. My for a while. And now it's end up what?
they die there. Because they escape. They refuse God's discipline. Whamanuia le tua lau loto le nei tae. Tu samlona.